Nisam šparala još. Does the doctor do the ready? I reckon he was a fool. I told him that if I'd spent half the day cleaning up my dusting and the dinner was getting on the table, he growled at me. I could find a day. He can be a little difficult sometimes. It doesn't mean anything. Why don't you join us for dinner? Very kind, but I have my own house. If there's nothing else, I'll say good night. Thank you, Mrs. Terry. Good night. Let's try it. Lucian? Lucian, are you all right? Lucian? Isuse. Da, tamo gledamo. No dobro, no stavi se, ja to. Jako mi se vidi? Pa... Dobro. A bolje od onoga Malo nije? tu dole dene. Ja sam navadila, kako ti normalno. Bude vripovala kuhom. Isu, bože. To je još gore nego ja kao jela. Dobra, si nema najda tako veličanoti. Co babcia? Nijanse tamne šalke, ne boje kože. Foi boa, já? Budemo radit? Što će nije radit? Da, pa idemo uopće više. Imaš ovoga, 2 kukunu? Jo! No, sitne. Nije radi. Pa nemaš tam jako više željezni. Nije, Imaš cijele 2 kune. A možda imaš, a ne, zbog radi. Ili imaš možda za sekunu? Ne znam.
Da ovu sliku, ovak se vidi. Jedno vrat ti se vidi. Sam ti rekao da što malo i dole vrat desiti. A to, kaj to je? Uopće nema te medije. To je da. Ne on. Pa nije. Čevaj. Da, palačinke si primim. Ja, Pa ti što je, jel nije? je. Pa si mi dala vilicu. Nož si se zela. Koliko pa ima vijuka. Včera Liverpool dobio jedva Crystal Palace 4-3. Mogu isirati na Minecraft. Čujem pauk. Da, pa. A tu si? Danas Hrvatska je u 6 sati. Joj, pa v tom centru nikad nema tu. Aj si slabi. Brzo. Ne bi se morao Brzo. učiti. Relax.
Yes, se mueve. Tik sa väskuis katso gore. Joo. Kus tos liku? Ja, Kak pujama. voleeko? Ja, kyllä gore kusha liku. Добре, Дай, мама, ну. Kumpi tava? Чебурашки. Ну, чебурашки. Управо так. Чебурашки. Vemo Taamilta ensin. Ja puhutaan paatumikin, periaatteessa olisi kirjomikin. Garfield je danas, nema gore poslije. Nećeš kapiti. Rekli smo da moramo posnimati, baš snimati dok se Garfield dojde onako mazi. Naš s glavice dok se mazi. Ti vidi Garfield, rekao da ne može, nego me vremena. Kaj je Garfield, no? Jaha. Platika izlijep. Garfield, pers dole, da, pers dole. Ide pa bo ti pusti da ovdje. Ajde. Ne. Nećete. A on zašto je malo pomaziti. Sada nije prikladno mjesto. Još gorče si, viš. Kada je gorša? Kako kad gleda? Bude gore. Što, ruše? Katastrofa te. Pa ne znam, dobro, stavi tak, nadajte to gledati drugač. Bolj naj tekmejši si, le bolj naj tekmejši. Bo ti lepše doma. Bo še zblamirala. Tu je nešto je. Ja, sedi. Sigurno creepy po Taamiru nije. Creepy.
Kriiperi. Da, kriiperi. Ja, kriipaebuksega. Buksega. Kad to prvo povere. Ubi kriipera, ide kriiper, ide kriiper. Ne si poknal. Pol 5, ja sam sam sedam, Ujoj. 5 do 7. Danas se moram učiti povijest. Nisam ga uspio zaustaviti. Nešto Facebook stajicu kako je bilo mnogo da šibiti sa ovima to treba. Dok se da budemo mi premešali, budemo ovo treba slipa punio. Ja te nikoga ne čuvam. Me se zanima, bom ja znal ziti vun z toga. Valjda bo znal. Znaš ko su to kriperi, glupi. Kriper. Ja. A Palkić baš nije glupi. Sad ću guzu manirat ovaj lišće da ostavi na podu. Dok ti snimaš propalo u Minecraft epizodu. Danas igramo u 17:51. Gledam se navedem alarmić. 17:51. Igram utakmicu. Ne znam gdje tu salazimo, da smo salazimo došli u finale. I finale vidi rastrale smo je. Ma rastrale To sam smo. čudno stisnem, da se... Quanto mortale to onda. Evo hem tako krav. Jo, moram jesti. Som bleu. Kuđe. Dodaj. Znači moram 10 evo 46 i u 17 sati. Ja se neću izblamirat svoju armiju, isformirat. Ama, idemo za to? Ja, mi idemo prije, mi idemo vrana klanike kad imamo vine. Aj se, baš mi. Moram, znači bolje ti klanike. Dokaj? Ne znam, ja da pola. Svaki put idemo on kao prema Da lisu. pa mi idemo onda. Krenem, pa dođeš, pa 10:30 kreneš dole. Pa I ok. obično, no. Idemo on kad to zatvoram, da krijem. Jugo ne zadreva. Neka tešće. To se Kapa vade. peklo. Ja sam osorala, ali to je... Ja sam svoja, ne već. Moj star cringe Facebook statusi. To je danas gdje nije ništa. A ne, Meša? A ne, idem sad dublje koliko se ja razmiju. Ima tu. Tam zemljom. Kaj? Ne, valjda ga sam zapojio. Ja. Sam krete da se pojio, pa sam djela. Nije. Nađu nam tako jesi. Mama. Znači friške, kako mogu tako gafiti jesi mora vama. Daj mi danas, načujem ga. Čekaj. Pa si kupi slušni aparat pa si čula. Ja, meni. Dobro sam, evo me ovo. Nisam. Ovo, sve ovo. Ja
Asanto sručenost deo sodu. Nekad bude i tebe i svakako, ali baš kad je misla uvijek išla sam ili higijenta ove župe koja dolaze u svečanoj procesiji koja počinje u dijelu Tvrtničke ulice i tijekom svete mise imaju prigodni recital koji oni vježbavaju tijekom mjeseca lipnja dok se ovi ispred kapelice moli pobožnost Presvetog Josipa. Retvala je danas gradska četvrt na zapadu Osijeka u kojoj živi 14.000 stanovnika i za mnoge jedna od poželjnijih lokacija za život u gradu na Dravi. Nažalost, ni ju nije zaobišao trend useljavanja, no ipak je manji. Naravno, neki broj projekata koje se dešavaju, koji će se događati... Nasim. Mislim na gradnju stadiona, na gradnju gimnazije, na gradnju nekih drugih infrastrukturnih objekata, još će više biti imamljivija za mlade obitelji i nadamo se da ćemo zaustaviti taj trend. A tradiciju ove gradske četvrti i živote svojih sugrađana čuvaju i članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Retvala Osijek, osnovanom dane 1890. Ističu dobru suradnju sa župom i župom. Čolava. Nazočni smo uvijek na Tijelovu, nazočni smo na grobu Isusa Krista, i isto tako i redovito se svira za vrijeme božićnih blagdana koncert u crkvi, a to radi naš pušački općin. Na Retvalačkoj crkvi križ je visoko uzdignut da ga svi dobro vide. Križ je u središtu kršćanstva. Neko to zapravo vodu. Svetica Edith Stein o njemu je rekla: Spere samo zapravo. On se uzdiže i pokazuje prema gore. Čuo sam nekakaj... A zove. Gdje si? Pazi pokačem. Poštovani gledatelji, na drugu nedjelju u liturgijskoj godini srdačno vas pozdravljamo iz Osijeka 6, iz gradske četvrti Retvala. U župi smo i župnoj crkvi Uzvišenja Svetoga križa. Su zaštitnica župe je Gospa Hatinska. Svaka župna zajednica ima svoj korijen i stožer u svetkovanju presvete Euharistije, pa tako i ova. Mišno slavlje predvodit će župnikove župe, velečasni Ivica Martić, duhovnik je Hrvatske zajednice bračnih susreta, kao i skauta za Đakovačko Daj kampelanovatorče. Betlehem. Također je i povjerenik za brak i upitne za Osijek. U koncebraciji su župni vikari, velečasni Božidar Naš i velečasni Dobr Josu, koji je Benina. Tu je i Đakon velečasni Filip Sertić. Pjevanje predvode pjevači mješovitog župnog zbora, predvođeni Marijinom sestrom iz čudotvorne medaljice Samuelom Markanović. Njima je pridružen i zbor mladih na čelu s Adrijanom Zetović. Odguljaš je Josip Blažević. U prvim klupama bilježimo članove i članice zajednice Vjera i svjetlo, Plamen ljubavi Osijek, te članove DVD-a Retvala Osijek. Pogledajmo, to je on 30 blokada. Ulazna je pjesma Pjevajte Gospodu. Okay. Allora forse. Vabbè, poi non stiamo tutti. La sguarda. Vento.
Bombo. What the fuck? Aj se malo pometne jer... Gospodin sva, Ne, to grozno. draga braćo i sestre, poštovani gledatelji Hrvatske televizije, pozdravljam vas ispred televizijskih ekrana, stare, bolesne,